Nam. Yohan Michia Lawson abajafo ne otiefo nyina. Pacho Maame Frimpomaa de tie ne se 2020 no na meba o sha ase no opie. Okwa abonte o meda fie. Nti maame de ne ko de police station senko mumwa me aye dosu. Serebe ya akora no obeja ipie no. Kora no opie a na okoda masirachi bia esoro abrosane so. Na de koye koduru si apem ka chem se koto mba bi na inspector ne nyama ya wonse huhumu ade na mso madan man kasa kanse pi se me pe bi mfa na mfa de keka ho na me hwe komo na ja kaka bia na me me eja ne bae si apene je se asan to aso biem na akoda na ye sora na dwe 2 to 1:30 ne ye kɔ ne akɔpɛ no ewa bontim ho ne ye de na ba fie saa na msa ko hobiem afire mi ko hobiem a na je se nti ho de ne ha me panti mi busa mu senti ko de ha yegu fence police station wo yegu sire wo ha na cause me ban mahun se anisuwa de musum si ye honhom so no nti na je se ne no mu kan ya no msa ba na msa de ko bi a chi na ye se me kwa na aso mo gro me ho 6.3 last minute kwa de kwa ya ansa afi de me ko alasa me ko se me no mu ko kasa ho kakra fan ma edu me ko commander no ye ko commander na commander yen se ye mo no ye mpa akoro ne kira kwa na msi yo akoro na de gese mia na mebo pa me ya chi ne de na ba se baba se me ye ko office a inspector na so ka ai ena ye kan se me wo mu ye adwuma pa na me ba betiti wo mu na me ye comedy na na sa so mo grum nti me ko be 2020 2021 2023 2024 nti wa na ese me twa so na no me to no ma me ho na ko na ese pie ndi afidi aye ne depa na ese opia o fidi o ma fie tim di be na wotwe ba ko 3 days 4 days ti na okoso na obasa anadwo be 12 o'clock ana 11:30 no oba me sabi o me so me ho mfa me manu no minura mada no bonse no obinyana minyan storisi pa onde oto ho anu wada me so mitimi na biem na se matete sempa so me ka de ne ade o ya no o ye me so mini ba bia me be fa bia ntina no me ho no ma no oba me ho obidu anadwo be 11:30 ade achinsi ape na oba ye na me wo ho hwe TV nti de me ho asem charger o di charger na share yim na o di emi na me se da bi we sa we say charger na so be yama photo ba ayimu o no an kan wo to charger no ade atobo me otobo mi wie se penes wo tie kana me so okay madum TV ni nyina yempie mfiri ho o so mpie na jam dem ja no ho no fi na je se o start kwase jimini ande de bia enya de dakoro juma o mdidi mi anu no aja mete ho afi na je se nti ko frɛ boys bi we ni mu efie bo ho na so mra no mo ka bibi nkyere ma wo ba ya na boy ba panyin wo mu yense bu nkotodwe pa wo pa che na nkoye na so ha ase didi matemo anisa afi owie a ni sika mo mfa ni sika nso yesense wo mu sika dini no ha ma hu sika Oba ne se wo wafa ni sika wo si ni sika wo mbeho na se wo pa che se wawia ana se bia ode ama wo se fato ho na wo mfa ma no oni daba ni bi ye adwuma okoda bi e ma na 1.5 okay ntorbi oba me won mo bonso no de tensira de ato ha ma na se na otu susu ma kakra no si gidi no si giska ni di nti eba sa na je eja me pese ye ti sika ni de ni free ho na ode ma wo se fatu susu to ne ho ana se ode ma wo se wo wakon homa no na ode ma me eja ode ma wo se sen on fa ma me se me ode ma wo se wakon homa nie ode che me okay to so nse na nye da bia o ebi okoba sa tanzi no ode ma me no nya de ode ma me da bia o ta ze okoba one day bi ha no ode ma me ene sika kro ode ma me kra sabi enduru be 30 de kra na ibi na enso ban papa de ma ayo ban papa de ode ma bia me yeren mani so o ta ze fine ena me so na chese me so no nya de a me mani da sa de ne so ta ze nti ya no yense me fa ni sika na me sika be sika na yesen no so on de me fa ni sika man ti wana efie wo mu enu mbo fi pa na me yese boy ba ko se o mo 20 na me fa ma no se sika na buru sa na me se buru sa yesen kana mi ntia wa de ma
onka wana boy ni send to 30 cd ayi 20 cd no de ma ha ma ayi so se ayi sekai so me ka esi wonu ayi friends oh Nizan Central so no ayi 858 that's 12 ka ne number no sense so no chena ye fiada sense ka ne number no so ka ne number is saying Nizan Central 858 dash 12 and ofa sekan ye bompa no twetwem twetwem ye no okofo mofuru no de abo animu no o ka no insurance ni road wete nya san ka mebo ekran kam de bae aseka no fasam we fa sekai obebubo grass already so din ka to abo grass mu all on time bi ni nyina ye se o se ni sika wo nchen bi chese okoso me ankasa lebi atwem krabe ka bia na me use for about 4 bi de anata ebo to bi wakọ mesi ye se ohuruma mo huru ye nam so amfi oh oda nani okoya na okotambo de abobo seka no se wa huru ka na amfi a eja wo ka chen se me ba ka na amfi o seka na otambo seka ade wo hye pa oshi seno na medical police station police for na mbo amena so nanka akora de nkoya mistake kura nanka mbaka bibi kura monka esesa motia no yes ana montia kura monka no nachi wonse me de no kosepe ne ba wo se an wode me ko de ne ye me wanya mfie sen ayi friends say May 26 ena no nya 17 afi na no be ko no 18 okom susa osusa sana makora no chese police for na mo me na makora no ajinsemu a otete me eso me hom fa me kura me ofie so na ka akora jama me fa me hom fa me na ba bi nyon me ho so me dandu spanizi atazia seka no posa osoro bina na yo shini no wasifie no aton no ototoka oso wo wasifie aton atoto cars aton na ya mpase wasifie aton atoto cars aton mi sifie bo mikro mun kenkasu na first of all no yare bi cheme wono mo 2020 no mo abusia na mfi me papa nyi no wakra tamaka no yare no ba me friend bo na mane no Sunday hande silma na doctors me condition ya nti o ma me driving ko nti o Sunday hande silma me na me ko duru ba bi o mi ko ye twa estre no mo ye se chese scan ni ayi na o sans me kan chere no 150 sirika na se wo yare wo ma amfiu na wo ton fie no bone to fama me eja ye ka se ye check 100 cedis na me to we ye nkonne enti wo yare o ma amfiu na wo ton fie na na me ton fie no wo ton ne sen oh fie no me ton 400 si ayi 400 million if you na 40,000 Ghana cedis afi ben 2021 ni mo wow full house if you come up my boss e won kinkansu kinkansu de nka ho nye kroketo mu a o kinkansu o hwe sabonkum so a esi ofika sie e wo kwan ho e na ton 40,000 daddy mama just na me yare a sabi me man me fro bi obi amu 2021 ya kinkansu fia esi main road so no fika sie pa wow 6 bedroom ma yembienu kura wie correct me kwa ade tinta grasses ashima me kwa ho na me da 400 million nka na da maame jese na woman fi me sata de me man so fi me na se na o se wasifi atonton na wasifi dodo sen me fi amasia no mienu na kumasi ene ba bi amote no na cars nso o se watonton cars na me use for ayi odi na obi to for over for chair me the type bottle ibi e wa kura wo mai skura sa mo meje na mo fa pictures ni ngusu mai obi to che wo kwa obi to che adede na aye ma na otimi che 4x4 sa okay baby atwem na me ye adwuma wo tech okay me name rantie hene now you presenter pacha okay and no na me ye me host program to say the mama lead now host and to say you presenter no okay now host program ben okay near program near friend atija memenda okay me name rantie hene near memenda ntina mo ye den sabre na adeja atin efiri o tech ede program ni ko nhire fm no mo na mo rantie hene family nti atija na mo ye den ye kan sunsum niema because who can say ya obi atwera to Megida Ibrahim was say Mr. Dauda I know this man
Woni muti aja wonim. Obi anim wo but udin Dauda na wo boy enti no. Ehwehwe nkofo aso bebre. Nti aja mepacho edin be na ye de behu se asumasinie ananso obemponi. Edin pa edin de kamodi aja otisu wanim the TV nis obi anim wo. Etima yehu aya desua. Program aye meba sabe enye wasem nko na ye tie. Sade wutie bi de a wodi aba yesua brabo mu nkomo yesua brabo mu ade etima yehu nipa wo ye a nei ababedu se ya se untimi na fie o eja untimi na fie pacho na efrem alaji kunfa yaku alaji kunfa yaku ewi ase abrabo alhaji kunfa yakum alaji nisu adru no ti nisu alaji sun alhaji ti nisu those days me kai alhaji kunfa yakum nenya sam ketwa okumase o nenya sam ketwa e okumase abonten so alhaji kunfa yakum na emrane bi ba ko bi wo yebodi na sen na age so no enye ho na aye kunfa yakum kramfo kro di matempa sesen omadi watem sesen bemansu alhaji timin kasa on timin kasa ewiase abrabo baby abedru ne those days alhaji kunfa yakum ye boni din wo Ghana hanya kumase nko awo ye boni din wo Ghana ha ya obia penahwe na obi otimi ye adwuma ema dasani etimi che no 4x4 we nipa ato alhaji aba ne sen say wan kasa ufie kra no sabe untimi na kai alhaji he camera foi alhaji ye ade wa ha camera fo oh no 96.3 alhaji aden alhaji ntimi nkasa biem o abusua alhaji ntimi nkasa biem ahwie nsuo ahohoro nanim ntimi nkasa biem se obi betena se etu nu hu asi wo se meye adwuma na obi beto 4x4 e de ache no na che se wa ye adwuma pa e de amana soni panani nti eba ne sen alhaji shahuden na yeni nkomo emmabunu na eba no omonso besua bibia afiri udie yi mu no matutu omanam asisi yie ka na ye de che ono mpacho enesi ho no ene white nesi ho no aya asemo studio ha ene alhaji shahuden mame ate me papa shahuden mame na yeni nkomo mpacho ka no monsan fanto so na me nhwe de ye de Charles Haji ne ye nhwe de ne ba no e de sekan akwakwatwitwem agya mpacho de ne ye de che wo no oi white one na si benkum so na tie bottle no e na we de odi bram na te no be fam cool tech no ti me kwen na o twa me ko na twa me high flow to dem anim iton ma we 20 million ena makoto kan 20 million na mani pakro 18 million ena me di 2 million to me ho na na me di to petroko ti me ko ho ni furu week am ko tech na se me am use me private car me di ko ti me ko ba ye na chese ti minim na tie hini ye adwuma keteche rest in peace ena salad confere ko no na ntia che bram ne na ntia kra no obi firo ka chem se oh god esu alaji esu nyina memete se o bia wo ofia wo ntia se alaji mesi sho ho den mame se ono ankasa abo ne bra asisi ne fie atoto ne cars na eno alaji oda he da ochma ho ewa hemfa okay alaji aye adwuma biri ne moja ni asisi afie atoto cars enro ba ya ne yapon na mse alaji kofie koda
na ade chi a waba me aka wasema ma o se mintimi nko fie o gisa me dakejetia odefo alaji edien ne ba ya adwuma kese a na wo ye nam so e ma otimi sisi fie to cars no de ne si wo adwuma ni mu ntibra benim lanten ye adwuma tek na wayen salad confirm mamnya cassette man ntibra ten na ye me ma bet no ye me cassette no me jengre no ntidia o ye me so madam for pa na ya na otabo no nyu no wo waje adof but mi twa nwom bi kura enwom na title ye den isi mu acha man ntin ye nuruda na se na udin wo mu alaji dauda nkinkesu isi mu merhwe wo se hwan na boy je adofo madam for pa no yesi mu ache man ntin na ye nuruda yesi mu ache matinti kire me be se me hu de nti a wadwuma no ebra nanten ye me cassette na se nti hwana for FM no ebeji bie na me adwuma so wonkoso na ahirma radio na for FM nti omode me call for FM na me ne ai wempo Jamila to Hussein o Facebook was MFK masua mintimani ai osi masua mintimani obi abetro se we ye ne papa classmate Pauline and Olaf se menka nje se show ho den alaji obi a se show ho den mama guy me fa was alaji kumfa yakum no ye very popular and a prominent man what defo ankasa na ene den na sie Anthony Duku na so ye ne papa classmate no alaji to aso me be se me hu de ye ya adwuma kese se ye na ekura wo etimi free won sakra. Okay, 2010 man best mal award at Santirejen Kufitia guest house and 2011 yes Maame award e for FM sabe na no for 17 no and then adwuma ne adeja atin mo ne sorry yi Captain Smart no and I didn't lay more for FM. And of our gents, any or Chinduku no ade, no one lay more for FM. And some of Chinuku crabs in the coin, FM or sign verse in the call. Alaji Dauda King Kensu, I J Adolfo. Na Alaji, dear J Adolfo Kaye, and na Medisha Korean Sunny at was or say. Minya wuye die eni daso ho alaji woje sasem na wadamfo ne kan eni di woje hasem ni di se unya wuye oh me dey say kura bra me to e de nya de amani brisika cause obi a me ko 70 years dia aka ya bo 1958 avance say kwa me fa so asabi o yesi wasafo nsa no ho wadura pressure do am demo obi am ho to no so menko am ya emwa me wankasa watra ya se me ya emwa me ankasa ba de man kofo a yes san wo sugar so de enso ase ntese wo yare dodo sen yare de okay edin kai de kwayense ebra mikoshia oba bia na me wara no ya na mpanyefo kan asembi se ba me be ya sebe no ba papa bi ababo so edina na chi ti wa nya oba pa so asebsabio ti mu obra boye basa na me de ka aboka keto na me de abo akoda bi wokono no ti na me ko hwe no oji ti sabra mi simu ofie ntama na me ko nata mnyanso se me ko ji on ti mi duru mala so se bi o kanyam se torete no ndra ho na me ko dae me chia mo isakfo ena mko jina wakakra na ese me de twense de tambe somma kwa kwa akra ni ji nti wana na mzo sabre no oba me ne tinu wajame ya skani bia jire filmi nsem ada sa tam na usika ne kofoma na sabre na menyanya sika na unyanhye wadwuma na se no na ye de me start 1992 ba na sika ne mai na sika nya medini nya mai na me kompa tuo ba bia ni bonte so bonte fo mi na nam ko bia asase na nsana empato mfo mi chia mu nyina na ko bia asase ne den on say God says ya na ya na yakobom pa ya nodo ahomachima na se gold fo nyina waboa wo mo na nam ye ho o mu ni me pa nti wo bom pa ya na ahomache a na de cha na so mo ko to gold no first no mu twa
pole best me no asemiensa no mo wuro mo djuma na ehu pa o me kana ada o so no nti se wo kobọ mpa ye bie de a wo mo koman ne na eba obi asase okay na se asase no ye mpato m kram kosi me kwaka mo me kosi masarachi wo ho first am koye na jese masarachi bia na wo na masarachi na ewo kwa ho na amanfo ade be sana christian fo nyina asonda ne atutumba masarachi ne de yentum na nwa ewuram na nkrofo dedam na obi ne yede planfo no mbo ahwibram ti me kona me so bia me kwa na me kwa koye mdi ka kanyam sem ye da wansa me kanyam sem sabio me yobi mbasua ngoma kakra ti me kanyam sem ti last me kanyam sem ye na me kaje sem hia mpatom limam eno friend maame eno friend misum kosua malan saidu me chew nchew na ne yire wo fu papa na waje me feso wo firim nyama no ba bi panda enti ebra wo mdiba se na msinti mo akramofo ho na adidi a wada na biso wanto no punum na mo de mo nyina mo didi ada wo hwe nkram ayi christianfo wo mu asonda ya tutu nkramofo de ya ntutum ti mo yenya ntoboa bema 10 cd oba 5 no bema 5 cd oba 3 cd 2 cd no we say ne omu de ahyem nsa na me da bi omu ti nchina me an na se mo ye ntoboa esi nkramodan no na ye masira tinti ye wie na ne wokwa ho no esan koje plot mi san bo mai koje plot C ba ko C park ni che ho na se that time na wonsam ye ena sikani bi baje wo yiri free wonsam o da bi satam na afena na me nam na din alaji konfa ko no alaji konfa ko ni nyamfa ma me nti me ne mrante ahine ye adwuma wo tech no ena mrante ahine ye nso obaye cassette ama me ena oye me cassette na ena ema espere edini pejai nti after say sikani ni je wo yire no wo sa ko hia wo ba afoforo na sabe na ko hia wo ba wo ni metoze se na oba ntama mi hu na me ko no fie no sa na me kase nka me ko ji nti me ko no ma anya anko ena me ko hwe oba no oba nso ti race course ba bia na yabubu no anti wo ko ji na wo hia na kwan so yes nti me ne ko ya na ye ko anti me ko no fie na de cha me ko no fie me ko na me ka ko pimo ye ma kajia kure tom nti the next day na mjaka no nti ya na mawusi afaka jame so ba ko fa no beku wo na mso nyawe bia nyame yasem nti me sound ye sa hia me ena in the name ena a friend say so ayi nana kwaku bonsam ena sofobi ye kokoye debate of Force FM ti hada ye debate ni ya ye ba na nana je kura mo producer na otemeka no mbi Juma bulu sa de metian pom na jada mkan me na me drive kan she condemn ese na kwaku bonsam nyina ye wadamfo ana na kwaku bonsam de minini shia na wonye madamfo ba ye nyufo de ye free ye ada buwie ye na se da ye shia ye na so ye bembam ye ho ansa na ye ko studio nkura so no ti ohum na ni agye na mesumani agye nso wo film krom so am papa film kinka so akoma dai nti na kwaku bonsam ta makono okura ko chianda nti dia me pese mi hu ye de ye ya wadwuma no e ba form sa nti bra o Maame award no ena amanfo di bunkrofo so first ne bi de maloto number di mesika duro o na de mbia ba ko pa ne se brebe atwam na aja kokura de midin ko IT film bi so no kumfa ekuma eno kra na sasem na ma bi so adentia film na ode edini ye na say adwuma no bi ba fai ena oye bi nifirafo na chese akwai se de ase wadwuma wo ye no no bosom wode bosom so na yes ade no on invest che no enti na mai bi so wa hyeda ba me ho kumase aba interview ma hunu se me register ma yi no otaze sabro so ne ba ni en register na ukọ mia madam for na afiriye na nansman kwa ahina na afiriye ne chiame no me na nana na ma me nchiawa no pay na me chiawa na afiriye pia oso ma hu madam nana no bo dina woni alaji kumfa kunti na ukọ no akọ register na je se wo yi wadwuma na ukọ no ba mo na obey dada me agye me cassette ni bi no de kwa Accra akọ register na se o must start ye nrogu kemu enti fu and that board for ba mo sa large confer ku oba be to form se oba fi oba ye nuru unyo ntuetu ahon kan so akọ start ye nrogu kana mse da bi nyamia no mse ne wan pe ne ba kra nche na so de aduro mo bi na so nya mfete wo ne ba ba chi because wo ne nimu wo
mlante no kwa o tonaduro ma mlante no ko challenge ne ko press wa nti last me ma wura swami mazi na se me kwa koye me ka ketwa no sabre ketwa no na me use de me onso besene no awuram miam na alaji kunfa akuru obi anti mo me ne metimi abo nti owuram na me ka tie swami fon se please omum ye nam se munyina gina mo ma no kwa maka ni mpie o ho so omum ni me pa no ha omum ayire ka no na mo wura swami please station na me report ya sabre so na case ma complain wo Nzogo police station to an free commander no ma ebe no kola ba ne be fa ne de no koy so no na sa ko yi dimlante e fense aja ko court so ne alaji kunfa ekun no me so blam ko fa kunfa ekun ba nkromofo di matem nti that time no senka utimi register within the crowd there actually me register because register na say ebram ye mam ko yi media ba ko yi bedwa na say o ma register ne de na ma no na so ono ne de na ye first so that so ono na koye original owner memi ye original meba ono ne registration nti no ono na koye original owner ma wo na wo ye original no se wa be ye second wala anti bra commandant ka se mfa yi no mra no na se memi din alhaji kunfa ekun de ende da me so no nso aye no kunfa o twa no short alhaji kunfa yes enso no mo de alhaji kunfa ekun na yeren ede na mo enti wana commander na ho no yen se ni sisi ye na police ni ba ko inspector was ni sisi ye na ya pa enti nu tonfo nu yefo na abenfo na achi hade a mon kire maye hunu de wo ye benfo pa na me se me metimi am odo sisi ye nyampem achi ala kunfa ye kun begja sisi a na branso mine so memma obi na emo media me de ma wa be enko na ada na emo firu na beko no ha sorry na de mine ko adua na bi aduru ma na wo so ye aduru wo de media nfifa ho no mo se la do no original mpa na on de o fake na se danwa nti no na e miracle na se enya miracle sa do no ma pebia si wan ka me ba be yam ena yare attacking monkin kesu isi na me ye nrogu kamu so no sa that na say obi na impersonate wo share da yes eye wa ene gu wadwuma no yes na crofod mi di no bu crofofo so bi di maloto ma number bi di masikado shebre bi kro akwa bi di ko bu obi fa so ma ekotwa mu onhire fam na je kuro ya no hobi na naje so de just tete atempo pa so hu na naje ase se boy se man asa akura o just tete atempo na naje alaji eti just de akwa ne se enkofo na edi udin abu nkofo afa so ama se wadwuma no kranan wonya adwuma biem o adwuma no adwuma ni ma o that there because amanfo hu ne se wo ye obi awu ni pa fa so achire kwa na me ye Albert no so no na Asna FM na me ye Albert wo ho hefa Asna e wo tachiman Asta FM Asna Asta 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 FM I don't know brave full name ni asua materia brave kwa me ko na come ayi ene yadru mi kurom man be ya kasapa na panyini honma Asna FM Asta so say you know panyini de ohwe honmo no ena me ko ye kwotena ase na ye kwako fere form na so say na o say bibia say na me no kan na so maramfo na asembia na mka afu na obuofu na mse maramfo obuofu famsika mamdem kom na za ujaye ma nyai afi so kan mka maramfo school beto adwuno wuni adwune kire wade kura uhunu wate school beto adwene school beto adwene se wuni adwene a kire wade kura uhunu min kana adawo memenya beto na ase yare na ha me yare ha adwen yare ha me menya beto kura because alaji una agina tv si da bi hwe tv ne so a original Alhaji kunfa ku Alhaji wunie pacho miam no Alhaji old picture ni old picture me samboard kura bi hon kura ye beba na Alhaji na wo ye brane ankasa o me samboard hon because me hwe picture ya eda tv su ya wunye ni pa to o na me obi asabi me nka na da me ho fe ankasa ene kura won fe bata ha no na yare na me sa o hwe picture pa eda tv so Inti Alhaji say o hwe sa picture ya da TV so ya na eden na ba utirim okay ya na me de mafan se nipa de se de TV ya obeye mere unyini ane ma besesa so no we am ba ma betena TV so ma bobu di se friends Alhaji kunfa ku ya fe na nkramofo no ebe ya adwese de bedi matama na hwe ebire ba atwem ho na ye ma beto friends yi
de wo a friend say first FM form one mo san ba kramoni na ayi no so no baby a shake nu wo no di na nkramofo be di watem she kumfa yako no ho suratu yasin mo si yasin wal qur'an yakmina kalamina al mursal ala salati al mustaqim tanzira aziz rahim litunzira kama maunzira ba fon gafi lakada hakal kola lagsan fon la yuminun ina zana fiya nagi yagila la fahiya la lazkar fon mukuma ozana min bayna idin sudan wal fon sudan mi chanti eno kan wiye Jesus sen na wiye no si ina ma amuruhu iza arada sha yakuna law kun fayakun she kun fayakun no ena nyame boss alaji kan wiye yanka amen enya ho kun fayakun no ena nyame boss no ze surka karkai hato hoyi bibian kutam kun fayakun woni su de ya no ayi say kwa wiye da eni wiye da nti alaji me pese me hu de nti ankramofo be di watem because me ba yeah me ba wa kwa huye hiem wa nkasa ye adwuma asisi fia toto cars alaji wa na san da so yi pato me a alaji ye sure oh because the pania oda hwe na bati sei the other TV so se see abatire ne kon se de osi gina so no Maame Frimpomaa pato ye me a alaji ni ebreda ne Lawson. wow ebe ni nkaso wow azazie alaji time na what say you know somebody cry ho no mo a nuro no wo so alaji da bi amfa signboard nto so alaji time na what say you know na wa adwen ye wo se ebre bi beba ama wan kasa wo fie wasie kasa watoto wonnam kura wontimi fa bi nyahwe ebi ba otiri mu da minim sa chese ewias no ho yemfa wiase nkoba bia nyankopon wo se za samsu kuirat wo se mi nyankopon da me suru be wo so wo se we zaru biharu fujirat ama masase so wo so wo se alimati nafse ama ufo bia be so ratna na wumra so picture that TV wo se mangara gabira bi karim wo se sada na wa na wo kasa ye wo ankalaji minyini o mia kaminyini da na me kire bibi ho ebra nyame bo soro no so no kumfa yakunu wo de boy owie no bo pokasie producer da ho so anwi alaji maye nko creation mu a me yemra wasem no so ne yetefa ho de ne agye se kyena se wo sin kramo mpanimfo be di watem eno na me pese mi hu se wo kwa wuye hia mu no mo boa wo na wanye ana o da bi de tense on se kumfa yakunu no ho enne nyame de bo soro ne asase so no enne nyame wo de bo soro ene asase wo kase enye wo na aye enti bra me kofa kumfa yakunu to mo so nkromfo sa de ntin makofa nyame din kese we di ato me ho so na ya no me wusam se na nakwa akubonsam de na nakwa akubonsam no nti oni wiase bonsam no abo bi atumirika na ntwen kwa akotumirika nkromfo so wabodam tada de tabe na me nye bete na ase na yare nti na me sisi akranse me osika na se wo ya outrans na okama sembia me so me gogoto etam so akasa wo pa me ka na dawo because me nye bete na ase yare ntira tada de na nti alaji me pa cho de e koso yi wo video ba ko na da so yi alaji na ye guy o what do we so aba now ye guy o na no ya na mshedem na me ye yo now ye guy na me ka wasembi no te alaji agrom kwa wai ya Matias ye pa alaji me pa cho se na no ya na me ye yo na obi a wabobra adu mpempenso sei na obatimi sorry fasikan etwitwa oka mu epa mu frifie ema pani ete se wo kwada kejetia no o ma no hwe wo mu ye para no ho no ma metina titna papa min Canada anze ewiase yankramofo no ho se na me ware na se opese yankramofo nko nipa bia opese onya hoto wiase ho na hwoba yi na hwoma yi hia di hia hunu bi da min Canada na so na so hwoba yi asikaduro bia ni ba bia ba wo hwo yire no ma yi sister Maame Frimpomaa hia di hia hunu bi da na ja se wo hwe wo mu yi se wo yire wen mele Maame Frimpomaa me nko ho da bi obi a wo hwe wo yire yi hwe wo ma yi no wo yire wen fa sesi e Maame Frimpomaa mpa chopie ho de me nko ono so afiri mu ana o firi mu na woni mi fie majai oba no okọ no aba aware mu double track yes 2020 opie 2020 opie 2023 opie 2024 opie me ko fo ba bia so no pam no me ware oba na wochu ma ware mba nko fo me ware oba bia no agu aware me ware oba na wochu no agu aware nti ho de ma ye nko ho waye mpanyufo se eyire nko
na emamra enti mamra na ema ne pam papa e de na yire a wokọ no o kan fa ho okay awoni ni nyankopon no say me ne ka na me ka se me de asema ba na me de wo sam ka ho na mom sie me ka je Maame Frimpomaa so munyi mfiri mo san se mam ka je am na anyi mfiri ma obeka kire me se sa na me yem papa na me ma so de ye me na me so omko se Maame Frimpomaa be biela ande atom nkenka su omo ye o papa den wo se na me tete papa o pam o papa wo se na me nkenka su for mu media dance 0322 Kura na me krokro me papa 09665 so krokro papa pa nete se wo yira sama wo ka no wo se de wo ye ne da ebere bi atwamu no tete no eno nenne onso obadi bi ye wo eso the way am si krokro me ba no papa da me nye bi da papa kro wo mu fie da bu ye da etwaso tire akire wa me na me ye enam so kro mabusi afo maame ebusi nkrom me ho ba tai enkinkan su for ma bie phone line no media dance se malam kunfa yakum obo ne na me ware ne yele panyini ne ba ma bintu ne na fisa enti sa na fisa no na mi kuna me wale no o ma ni nua ma ne na fisa no na ni bintu no enti mi ne pa ba na 11 omunyina we Maame Frimpomaa ma ye nko deep alaji wo case na odi aba na se ye ko deep because ye nko deep a obi a wa ankasa wasi ufie na obe tu ese mi hu abrabo se wo boni yie anase wa moni yie enti ba bia me pese mi wura bia ese mi wura wo ma 11 ni nyina no agya omo wo hefa ye tiene se ho mi dinka ne maame wo bi krom ni bi nkinka da bi o me ba wo ma 11 ni nyina no omo wo hefa sesi sese me fan se ayi for maame ya de oya double track no e kan se no maame wo for na ba confirm nti akatere so no na for bi na e fan se for na e kan se ayi maame na me ka se ayi bi je ni film nsem no ho sikani je no yes sabre na se me ye adwuma wo e fan se unim se kwan afa so wo nkra ne de enu ni hia mi o but wo ma 11 no omo nyina wo he se na me chiri mu ba no da bi nchire mu omo wo he fa sesi omo wo maame ho no mo wo hwe wo mo me hwe wo mu because ketwa ya wo pam wo frifie di ntia me pesa me ba wa alaje ketwa ya wo pam wo frifie we en company fo wo ho a ombetia no eti se ono ma no entemu goa aden no muntimi ntia wo mu nua ketwa no de tiene se ho sa maame na me kana sem no maame jama ware ya so no ona me kase skani bi je ni film nsem no ho maame jai okoni na mu abe 2 good years ti 2 good years no de adwanto be nam sin no sabre no na enu ni ye wa ware enti wo ma alaji ma ye ntwa ne tia eti aba sa no ho maame ne koni na mu de adwanto be ma anti ate no maame sin no de me call high court ti atwema so 2 good years ho agikura wo ha sei da bi wo ma o na me chese nya botre enkora no ko gina alaji wo me time no enkora no ko gina wo maame afa nkran ko gina maame afa ma ye twema so 2 good years enti abra ye bu asem wie ye na maame boka almost best 200 million at that time so that that time ka says can wait me den nkran bia ye de akwa aburuche se nkran no egina mfifi kama ma asem twa nti ma ne nkran ntam te ya na yes nti maame ne nkran no ye omtimi kama mti bra ye
ye bua asem ye no mde adwanto be na mka je wan fi mama spend says ka we pa dia enya dia me so meti ase no magemo nti agya senka e bia wo mampanimfo yi wo ka wo mo eba wo nchen a enka ketua ya wo di nsemu no ofie wa se wo twese ka apam wi nkombetia no oh say enti se mo ware emma na mo ne ma nya problem a e ya mo extend sa problem no enfa nkomo ma ne so ka won tem ne me kire no nkora no ko gina o maame afa ma asem no eye denden ma so no na so mo ba adwanto elegy sabra ma boka be so almost be 200 million na sika ni nipa oh elegy ko fasika wo hefa da bi o so ma amasem wo mu sika o wo ma hu se ya papa ne o ya fom ye se wo ba eja ne na gu na so a so na wi ma boss aka na wi na sika mases ka no afi no masan ba me nchen na se me ko fasa sika be ne nsan fa hwe mu bi da bi o alaji nti se wo ba eja ne na gu na so a ubetwa adwene hwe Maame Frimpomaa hwe wo ya wo ye yesi ho onya 18 years ko dwane nka be ne den o se say onya 18 years nka be ne den ko ba obra nti nka be ne den o se nko me den ke duru ha eduru ha na as a dan duru ha eduru ha na nke be so na proto amete so no so na agi maame ahwe opa be so ko fa picture bra mi me to no papa 10 good years na papa sensem ko me ko tena obi afia na atume so nti mami jamba mal moduma ne ye na me to no papa 10 good maame we hwe ha na yi picture bi bra no na hwe so na papa sensem ko ho what are the 10 good years am DJ plot no see that Mr. Tesi da na plot na cement na to 2 CD so that no betumi afiri me fi ametim I say bibia no hwe me pesa me use mra so that the ne duru sanka wo 18 years ho se wanya sen 26 May and obenya a friend say ma me hwe na yi picture bra no hwe yi bra me ana me hwe alaji say yi picture bra me yi picture bra me me start so no 26 May no obenya 17 years nti aka no wanya 18 no nya no ko 18 na oja 18 wi a on tra no onya de ope te say yen fra akora no na yen hwe de ha no a na akora ketwa 17 de na bema akora na wi awura wi nom onum tramo ni nubone ka ho ana onum sa ne mali nyina alaji adan na me ka sen na onte wonchen on me ne ma am nyina nete nti aba ne sen antiti ase no police for na mboa me de no court 2020 no mu hunu na kakra da bi se ahyase na o hye wi ne tramo ne na asefo ase no nyina na tifie wa hu ya ne nyina na tifie ma hunu so that the omami ahu alaji tama na wadwuma ne gina mu dikandika na hu ade wo wani so ana na ye enuro ne nko a me nya me bia mani o me firi mofrom nte se ni na ka tuma na eta so wo ho pa me ka na ada eti hu ade pa wo ba na ekoto ensanom enubone eni wi no wa me ko mi hunu ye ntina me ko ya no mu se ye hu mu ade am se nya hu mu ade na ya ni so wo ti aze mi hunu ye so no na se alaji kasa meti o me chese mi hunu ye ntina me kwa no mu se ye hu ade a me se nya hu ade na ya ni so nti wa hu na ade na wa amoa no se akora no step because bibia na emra what are the Debi na wa hu se wo ba kobo ni mu na beboa wo ba akora no a emra bi fa ho wo tia akora na ntia isi mo fra akora ne maame no ene akora ne nyina ne yentie de omo nso kama me nkokojak enkodi enkomotia wa emra be ma apomboko de Mame nyame adomo se bibia boko obenden boy enkomo ho na den na ketwa ketekete kra o pam wa frifie mpanimfo ntimi ntu ho anamo de tense ebra maame we menene to no mo no menene wo akora na no otwem so sika ya na enu akire no misa eko ware obabi won kinka su ena menene wo menene maame ne wo akora wo pam otwem so sika na menene wo baako ti na akora ne nsame no mu abia nsame ena mbusa maame sa akora no de we de won nsame kura maame no ba bia nsame America jam se moja agene nam se sa mankasa ona ye oba otwato da bi ona menene maame ne ba de otoso mienu akora ne nsa no ne maame se moja agene ntia yes na oba me ware no won kinka so menene wo ye no so akora no so same papa woni de otwe misika nyina hu mo difference nim ti ona mbuza maame ne se na are na akora me no wo no first one de sem na second one de me se won sem moja agene ti sabre de na moja agene na masa no ba for so won de o seme
What is it? That's all like you many na best. And yes, I would your toss second, so the toss me and so also the same thing. Like you many na best. And your toss of 4 so also the same thing. Now the fact is I will ban so chires and yoba. Until me now says come and some crank and make the Antiaqua could do Timbia and catch him send banner. Baako the auto dik in a jinti baby am kasem was kank meye omudien enti nkra 11 ni nyina no dodo sen na no omoye fan o say nkra ni nyina no dodo sen na no omoye fan oh me ma your friends the wa krasem ne ye fan baako na se for yi de omu no na me kase o ma me de me call to ma me jam ya ko party dodo a oni omo eye fan na me pese mi hu oh na sabe mbay mienu afiri mu na ba friends nti aka 9 9 no ba kwa wa kra woni ne ye fine miensa de so mum ha maame ne ba miensa me ne o me ha o mu nyina atifie obi ba ko na me kasa me ba miensa ne nyina atifie obi nti ade na o mo ne nhwe ntia o mu nua ketewa no we na ye panyini o me ne maame ne ba no we na ye panyini ena na chiri ba o mo da so ye ho amwa TV ne so hwe so mame pacha laji konfa ko no za na me kasa picture ne ye ho amwa we e boas forma oh okay na sabre me na mal maduma na me de kompa tom ba bia ni bontes we jeja na we ye masem ana me na me nye masem kakra na me nye masem na emom no ma me na mpia opie kono aba opie kono aba nti okwa na nso eja da bi na me nye me minim mpratwe nti na me ye madwe se me ware na mpa oba bi tena se nso ko fa oba obepam no nti alaji se ye na oyire ne nkasa na o mra fie na o metea ne ba no anase den oba ne de ono preso oba na me ma no kwaya se chese oba de wo ya no wo ye na atete ne doso so ono hwese obi ayi mi 2023 u pie fie 2021 15th November na February 15th na konya 1 year 3 months na de adwanto aba e bla me giu se 18th February 15th February no 16 17 18 no wasan pie so no na se pien de wona dwunu nti no me ne se no nche dan hia ne se mi ba un senka oba time no ofi anu onkoye ne na akra no twon so sekan o twon ma me ne o ma me nyina so sekan o ma me hwe o ma me ko ton o ma me transfer nti o ma hun so ma me fira so ma de abese pa so de me ka 50 cedi o ma me anfa ma me pro dam no ofa o yinu bubu ani hello Mitio Mrs. Kunfaya Kumache yes auntie Mrs. Sabibi aboko de boko na muso ye de nyame adom na ukunu abaha na asema wo kana se me kura me yam hyehye me sa wa wo be wo ba na oba betwon so se kan enra ukunu ba ye woda kegetia a wonya ba bi na oba atan de na wo ya fa ho okay asam ne de ense asam na esi and na 3 days 6.3 efisa asam ne si ye nyina anyimira na me kunu fra me se me nkanche na akwara ne se omba fie oba fie a oba pe boys ne na omo kikire no de ode be ya na enye easy ana me fra akwara na me se se na o papaka ento papa ya wo pa o ya ne sa eye no so no kura onim tam kura de eba no so na we nyina akobae an so okay sisi a obi ne okopa kunfa achew o si yo anti efira na anu nyina me fira ne line nyina minya no de bia o di aguro bia me ko bia yeso na Mrs. Wankasa wo me wa Franco waje aware ana ndari na obi a wunya aware wutimi ekọ aware mu commercial break wokọ aware mu double track system wokọ no aba adendia I asawo me sister dientia on say aware dia wo sister o tie mi dia me tie o pa Mrs. Aware dia ye dia kasakasa baba ho kasakasa ebia kasakasa ka kraba pe na papa ne buofu okwa emba sisa oniama koboko mempese mi bufu ya na mi sisa oniama kwa abonte na mempe ne sa
sisa koboko o coach mamba o ba mimbio sisa me toss my dear that's been a me no kuye akwa 1 week kura kakra o coach ma amfa oniema ne mba o ba na niema no so o be bopunu ne mimbio mpese membe yi mi oniema tu abontene na abese oniema no obeka se mi se oniema we odan first bi me no ko me ko na me coach ma akoya no akaniema ni nyina gu abontene na jesa mentimo wase ne ntokwa nketenkete na ama wokọ ema me time na so na nyame ya adom a ejoada ye behia wo ne wo ba na ne papa ebo ne kwadu no na ye hia wo ha hwe ama papa ya pe ba bia da na sesi a ye kasa idie wobetimi akọfa oba na frifie ho no makọ wo nchen na nkejoada wo ne naba ante be akola no ne ninde bi owo Nisemi wo baby akola no wo pa dia me be chotoro. Na akura 17 years adena about time you no mama na jimu nsam sa. Onya nduru 17. Eti adena wa jimu nsam sa. Ande yentimi ho. Martin to the we beto aso but ene de ese ye pekwan a alaji wo beda fie. Eno na ese ye hwe. Eti ye bekwa akohwe ne yi akura na frifie wo se ne maame ene be postu no e de ama post office for de akoma no a na wanya asumdwe ada ofie na we questions bebre wo ho because eja wo ti wani hwa wo mayi a menyi ni sesa niema we no ebesi parental negligence ni de niema bebre keka ho ena we nyina akwa akoba nti eja ye wi a beto so afiri honom na ya hwe de wo de be ye wabrabo why wo bibika Chese mini asem a meka chese maame no nukura no mpeso beka atazie ena menene tem so menene internet boni yo mehwe me makama ehwe onu amu mabi so maame na busua so hwe na mekọ nansi ama ye nuragu ka mekọ abofodwo na me ba 2021 mu no start adwuma won mafo nyina wie no onye adwuma bia matinti ewi a ye beto so afiri ho why alaji ye da say elder Maame Frimpomaa sade enkrofo era ho mo ho fidie so no anya asam keto akra wo alaji de okai no be kai no mse dodo no a ma yehu se alaji kumfa ya kumdie nipa dodo na anim no na de ama ma yedin a meti Maame Frimpomaa de medwene ho nyina ye ade baako ahyase no ya na nya den na awiye no ya asem we nyina ya kasa kire nipa se ba bia nyame beboa odu bedu bia na wo se ototo ne yamayi na wo hwe ne yamayi wo hwemfom so a alaji nkomudie abamu nyina no a na aware no dɔɔso dodo adwene no koyese oba we wa anye de mepe a wo bɛkɔ ama foforo aba wo bɛkɔ ama foforo aba se wo yesa ensunsuanso na de sei na eba se wo hwa alaji emse ekwan da ho so otumi ware enti no na o mamma no eni won sokra ema ni ni sokra ye ya na chese wa pe ba bi na wa paki wasi na wa kofa foforo je ono ay boye nkomo ye utumu se aware dodo na aha alaji na okan sembi Maame Frimpomaa ono atu yefo wa ha alaji watu yefo o se enipa bia na wote ho a o se wo hwe wo yiri ye na wo hwe wo ma eyi onza wototo nano na ekowie asem na ono ankasa kan ye no oyemfomso bebre se meja wo ba meja we makofa we no oyemfomso edi kan de tosom ye no ne se wonne wo yiri nya asem anya wo ma emema ni bi wo ho am de abufuo a wo ne wo yiri no manya no esa wo ma senka papaima na ni ko ne ma no ho a panimfo no ko ma sori abepama akwala wo yefrifie ho anya ne sa wo ba keto wo yaji fie aboso a okoda wo cheman bra wo si fie abobra na da de be nko a no we no nyina no ehya ase efiri baabi na akowie baabi awofo no ye momoden se ye bema ye ni abre wo ye ma no ntete ye so ena nu bone na aba na nkwada no no mo dane abodamfo udi agro oba obaku ohun se nipa ohun se ade bi na won nam ho efisa ade na onnom no na ema ne tumi ama na de ayesa edi nkwala na hyase a munso sun krokro won
oh and na duru ba bia na school mu kra ya maba school kra ye kwe ya maba wo school se we teacher ni na akobu obi ba asem ato enti kwala de jimi saa na nam school mu enkwase asem na o de nam school mu oh na nsan ya ese o mu ko entako ba bi enkwada no nsam ne konkokum obi kra uti sansam wenyina na eye nu bone ankwada na sua omonom na ye den na papa panimu sei ne ba akola wonya 17 wo so wonya 17 wonya 17 no wonya 17 na da na wo me na me na mo wo ma Frimpomaa kan ka bio meti ha me ho ira me wo na wo me wo na tom plot ma me na 17 no oya 35 okura be pam 35 okura na nka me ntena ho ma wontumi mfiri me fie I don't know idea ba kuna ba bia papa ne ka asem a ha me kakra ne say ya ne duru ba bia a police for no bi nso moa also papa so ko police station bra de ne hyase no e na omo ye say yesunsumu ade ni police station akwada no nsam ne a wodi na papa ne naba momfra akwada ne ntwi nanim na monkasa nche na be ye kura momfa ne nche ma ade nche na hu bi nto akwada ne so sanko omutumi ye sa ade ne boa papa ya nkanya ne sa duru de aduri enti wo ha wi nyina no papa no kofa abade na Maame Frimpomaa me wiye ma asem na pesa me ka asem bi kire ye tiefo ne ahwefo se nyame boa wa brabom no duduru ba bia ya adwene daache bibia tumi tu nipa ana hu obi nso no wo fom a susubu na nimtia na wiase emere edane ya yehu alaji hu kire se emere edane alaji kumfa ya kumpa ani Maame Frimpomaa elder anya sam ketwo those days alaji kumfa ya